Kardom pineda babirta long peneli samirani timungpi nanar joitha bir tangton pen Lahorijan Dream Sky Hotel long vosik ni phaing korai siarni Lahorijan Karbi rong barim committee atom pherangke makeup pona berta pherangke Bisnu lekte pen berta nang pale Kiram tang vosik ni phai kresir ke parni am phuing tipi pen pherangke amai rong kes asemian rong par aru atoma phan lam the karbo kaputhak Lahorijan Karbi rong barim committee atom pen pherangke amai long klardak ala pacheni pon Omku tipi bu inut NGO claim bangki alangli KSA President nakahai Simeon rong par BD Sir Laichaning Leng, KSA General Secretary Thompson Rompi, Lapen Karbi Anglong Women Justice Forum, KWJF MIP, Violet Bepi, Alangli Tumhan Karbokpon, Alamsi, Nilitum social media long connect Hekwanong lo, Las Nilitum Ninche Kang Messi, Pinyar Nilamangso, a press meet, Nilitum Paponon Konglo. Lasu bangke alam bangke cethan de dimpik Lahorijan bagan bu alam cethan de lakhe Mahabharat ason loi si bangke Mahabharat Ramayan son kahani dimpik oi phit sita neli ompuin tipi phan kipu kantung abang lala je ompuin tipi koloso ajukti pensi alangli nilitum phan mate la mopen nili amen ki enpon akehai pi tumhan je long le ka do khol Lahorijan mate Nagaland Karbi Anglong border along le nang ka do khol pu sila tumhan kisu ponna walam bang sini di thekot pini lam klar pi tum athe nilitum da claim do nilitum non jitu four lane bypass ke dam Gautam Busti junction pen jitu ki koy rail track lapen halapu kuchia bil le thor la so RV na tu along le la ke non pen chot kali hak ko ben sta me dil tum pusar saratum ta than mom je la da ka fransi tum kar dia khaye tum si dak non la hai kar bi tum mane balibo thare don dam lo lane sare hajan don ni ka lo la son si dak pen ka nang etlu athe bagan hala suhu district kilometer la pen long ji top apor hu la malam la pen la so pen desitame ka benglong dak district long lop api sitame labangso area non halaso long le puchakali lapen non la bagan actually 50% ne area ke karbitum non jitu sa laso factory gi dobom jitu non presently gi dobom sa laso factory Lahorijan tea state laso a factory kani adim mata dak rom phara rom sinil tuma pusar pisar pen tan kan dekan lahai rong phara tum handa kiplung lo hola so don ko don hom kep ni do tada kabi hala so ke la so pier the ka frek khai ke nitum apusar pisar ton khana te ngro te ave bisiku wo thi sita bang khia dat ki do tum la pen khai jitu bang khai kan tim mate si ja kong do khai tum long ke tum kabi tum ke non le jong si tum thang ka ne bu te hala so ko ke tum la tum phan ka chi bhom tum ji la son a lambang ge tum matha si ne la so joy ni si aki joy pensi alang tum adim chi o tikang nang lo komane along le ka chi jor tikang ba saksu ba anam ki pidun la son ta ave si pu je ki plum lo indirectly la pen thu non jitu CRPF kem do bom non jitu existing CRPF kem la pen thu la pu jitu non lilitum laso ai metang arong pu laso rong man pu lilitum apisar pusar pen nang than tikang adim lilitum jitu kachi claim bom jitu ram tamin lilitum ke pangthai bom adim along Perangki amaya long molen teron khorsing bongrom kang thim teron boron ingti lapen rong ami karatom chetong dot Guwahati Nehru Stadium along Tavosik ni phaing korai siarni Guwahati Mahanagar Krida Bharatiya Tumpen Patre Pipongsi Troxy Angdeng Suminder Adang Yoga ni kataran na birta nangle Guwahati Mahanagar Krida Bharatiya Tumpen Guwahati Nehru Stadium along Troxy Angdeng Suminder Adang Yoga arani kataran ponalong Jalukbari DCP Nabonit Mahanta Assam Olympic Association Dunmeipu Bisnuram Nunisa Assam Krida Bharati Chom Echun Bang Manus Mahanta Krida Bharati Guwahati Mahanagar Ameipu Amal Deka Kongchun Bang Siranjip Sharma Lapen Alok Sandilia Sharma Penchenglok Krida Bharati Guwahati Mahanagar along Claim Bang Bang Piatum Chitong Dosi Yoga arani mesen pen pachun pon
nan malam zo poraphan biar tamu hinton eksina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Chorol hoy pokchukor jinjin ta nang na. Igar koy bong manai wang sarak thane pokchukor ong. Kopi po na bong. Pipolote. Igar koy ni pokchukor eluti men do nang nam bidam thani chichakon elo. Ajo porto lo ke bong. Pharmacy jingkir la po bunan ke. Dam lang no hi ki long bang pu jimini. Pokchokor do wai nang pidun tha. Lada ka tok 24/7 open pu. Zero anteng pu man. Nanglitum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum Alon Medical Store ke 24/7 ingpu ponlo. Lahan lo Alon Medical Store Icheng si Karbiang Bongpen Kang Pucheng Pharmacy. Labang so pharmacy rake 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long poniji. Lapen kelong le adawai nang li order pikang lote prapjin pen long poniji. Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nang litum tame humrig non. Anso se kachini jiaphan abiar kipia number along humrig tame. dihi namo phit puthat bir talong wangthulo Manja Police Station ka palo Jerlian anglong along vosik ni phaing koyarni rai koma cycle pen ku kirisim kangtang ke orasong UPRF ang bong ka teng kheng hot bang hini UPRF aprak kidam lapen AK47 bong ni kiti tangar deng pen kelong rai koma cycle atum joy pen birta kelong ateng pen Manja Police Station ka palo Jerlian along paledam si resim kangtang ke orasong United People Revolutionary Front mate party hek pen UPRF atum pen rai koma cycle ang bong penang azir kiding hele katia bapi banghini UPRF हेलिया मुकेरो पेन आपरान किराम कल हमको कुछ प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मिली थी that these cadres they are moving to a particular village with intention of extortion and then some other intimidation activities. So उसके लिए कल हमने प्लान किया and we had sent 2 teams there. आज सुबह दोनों का फेस ऑफ हुआ एक जगह और फेस ऑफ के टाइम पे फायर ऑफ एक्सचेंज हुआ दोनों तरफ से फॉलोड बाय वी डिड एरिया सर्च में हमको 2 डेड बॉडी मिला दीज आर होमिलन सिंथो एलियास मैक्सी एलियास विलियम ही इज़ फ्रॉम सांगपिजोल एंड सेकंड इज़ किलिंग एलियास टाइगर ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम सांगपिजोल बोथ ऑफ देम आर UPRF cadres 2 weapons have been recovered AK series and some ammunitions with them. The operation is still continuing. 2 of our teams are still there and कुछ देर में कुछ फायरिंग एक्सचेंज अभी भी हो रहा है. We are planning some more operations. We intend to clear the area with this continuing operation. That is it. But it might be 10 or 11 initially. 2 of them are down. So as of now, maybe 8 or 9. Right. lapen AK47 bong ni kititang banghini UPRF arideng pen kelong Bukazan Police Station ka palo sukhanjana long ahiring tangra pen scooty la pen truck ate tong ajo adima long amat arta inko yanim sopi kali dam kle dapti mopi apran tam jule pusni ni tumalong kran ke bisnu lete pen bertana kale Birta kirip dunlong atengke clear dap timung pila ke bali pothar Jerlin timung arong amekar sar phone timung asupi pusi pangthek pon alangli Eastern Karbi Anglong College along second year ang deng silo Charlie dun bomlang kat clear dap timung piki titanga bangar pum postmortem na sai claim jiapan kilang Difu Medical College along ansi want to learn Pinada babirta bangkel pansi kangton iklo domitak mi kurwang thu